Manzali ng CDO, ang Master ng Bayan, Romel Alaba aka Master Popi. Tulong. Will you marry me? Ulag kita. The overall best radio drama goes to What's up mga migs? Natakaroon din sa may Capital University. It's a camp. Dagan mga gwapa o gwapo. Tinood daw nga na mga dagan gwapo dan o gwapa sa Capital University. Ay, isa na media. Isa na media. Dagan man mo dia. Daghan na media. May mga unsa na short film? Sa man ni? Yes. Unsa nga kuan senior high? Senior high. Naka YouTube channel? Vince Romanillas na natin. Vince Romanillas. So paki-subscribe na lang niya. Actually mag-judge ta karon sa mga senior high nga mga kuan. Ilang radio drama sa 21st century literature. Mga 10 minutes na lang. Alauna na. So alauna ta dapat. Tanawa, sigat ko. Si Ma'am Angeline ito sa pangitaon. Ito ta karon sa mysterious na room. Ito tawagan na room. Wala mga lingkuranan, wala kuhaan. Ikaw, asa nagikan? Sinot kay ka? Ha? Asa nagikan? Sinot kay ko? Oo. Dili naman kainit sa gawas. Wala may climate change. Bibi. Second time around na nato ni mag-judge. Suki na kita. And we are honored. Ilang kita o? Wala pa nang abot. Sama na sir. Simple mo ito si Sir daw. Sir Judge. 16 kabuk group na natin i-judge, no? So meaning, si Ma'am Angeline, isa sa mga siya bahala sa best in infomercial of voice actor. Best, ano sa yun, sir? Best story of best script. So na-assign ta karon pag pangita sa best technical application. Meaning, kaning sa mga laptop, audio, sound effects, nga mga timing. Grabe din sa Capital University, ma'am. No? Dagan kay gwapo, gyapon ni gwapo, no? Anong wala man ko din in eskwela. Pero dito sa among eskwelahan, ma'am, dagan po bright dito. Si ma'am kay bright pero master. Bright pero master. Gwapo sa. Ha? Gwapo sa. Di lang sa ko magkuan na, kamo na lang magtel. Sure ko nga bright para di ta mawalawan. Dito sa gwapo ambot lang. Murag gamay rami. Wow, natay mga snacks. to where they should be seated. Kape para di katulog. Meaning, taas-taas yun din nga pag-antos kay nagyo day kape. Again, Actually, dito mag-antos kay naaman sa day kuan entertainment. Mangandam na ang uban, na nasa sulod ang uban. Radio drama. ladies and gentlemen, a round of applause for first judge, Mr. John Chris Ibabakol. Ladies and gentlemen, a round of applause for second judge, Miss Angeline Kaipa. Our next judge and the chairman of the Board of Judges is an AP Communication graduate of Pilgrim Christian College, audio and video editor since his high school years. A Kapamilya DJ of MOR University and Dear MOR Dramas at Night over 91.9. He has his YouTube channel, and please do subscribe at Master Popi. He uploads cinematic vlog, kutaw and kuraw questions, and music videos there on that YouTube channel. So again, subscribe at Master Popi and click the notification bell to get notified. And of course, he is no other than ang lalaking mapapa-aha-aha ka talaga, ang Luis Manzali ng CDO, ang Master
ka diya. This is DJ Jai, and welcome to a live broadcast of 41.7 Bloomberg Radio. Bahala ka dyan! So, ang number one about bullying sa social media. Samantha! Iat ko si FB. Excuse me, dili na siya FB, it's FV. Busag gani Facebook. Bawa, FB. FB. Check sana ko kung gamit Facebook. Hindi mo yung akong deals! Ouch! Do you really have to throw me a knife tapos sa paa pa, Jun? Ouch! Lagi kayo! No! What? Ouch lagi sa... Yo, Section gates, a round of applause, everyone. Hala ko, oy! Huwag sa kong boros-boros, oy! Kabisig ba, oy? Hilingaw ko ni Bugma ko, oy! Charlotte! Once again, congrats, Mr. Estero. Kabalula ka. Kung sino mo pasok, sir? Kung gusto ka mo pasar, buhat ko niyo kung gusto. Lihingap sa lawas si Joseph, ang professor. Let's give them a round of applause, everyone. Iwas disgrasya, iwasin mo baka. This is 101.5 Best Radio Station. We are officially signing off. Let's give them a round of applause, everyone. Ako na ang first part. Na yung first half. Ha? 2020. May mga picture. Wala mo sa dani. Thank you. Kulang pa, anak. That was great selection of 1 point. Applause, everyone. Mga oras na yun, naging instant hero sa palingig si Ma'am. Sa kabila ng suliranin at dahilan sa buhay, nagawa pa ni Ma'am ang sige. Wala ka rin ba? Congratulations. Kanina na, buya po tamang tulog. Duha tayo istorya. Isa, duha, tulog. Will you marry me? Bulag na ta. Ouch! Winners, rise and three. Congratulations once again, Section Darwin. Isa nag-study? Okay. At least mas daghan. Ano ang ganahan sa mga taga-CU? Di lang gwapa, di lang gwapo. Responsable pag yun. Diba? Congratulations sa pagpakan sa nato pang mga colleagues. Congratulations sa inyong tanan and job well done. Padayan lang ang padayan. Basta MOR! Please be here and receive the award. Congrats. Congrats na po. Actually, Congrats na po. number 2, Growth Guide. The overall best radio drama goes to, of course, let's give them a round of applause, our judges. Section Pitagora. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Wow! Ano masasabi? Ano masasabi mo? Congrats, congrats. It's a director ato. Congrats, ha? Good job. Kung giwapuhan mo, giwabaan sa ilang pakilight. Pakilight. Kung giwapuhan mo sa ilang paki-comment. Paki-comment kung giwapuhan. 1, 2, 3. Huh?